Oke, selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama keluarga besar Seniman Seniwati Ocit Group Sondrane Wong Bonges Cipaa. Spesial buat Bapak Tokit, Ibu Undia sekeluarga, kanggo pengantin, kanggo anak Aure no Kakile. Spesial yang punya GIS video shooting yang tentunya sudah bergerak sama warga. Wartiem war kedokan, cukur pengsek kedodokan, iwak kodong pindang teri, rada sombong sing luar negeri. Azek kanggo segenap rekan panitia semuanya yang punya GIS Studio Production. Gaya wong bule, rambutnya anak warnane, disangka bule beneran, padahal dadak semiran. Oke, spesial buat panitia semuanya, kanggo yang punya eretan Kulon dan sekitarnya, buat Pagarayu, spesial buat Bapak Tokit, Ibu Undia, Minangka majikan kola dewek. Yang punya parkir, mempersilakan untuk gabung. Juga kanggo sertulis beras, sertulis uang juga. Asa Ocit Group Sondrane Wong Bonges Cipaa. Wartiem sombong pisan aja, sombong pisan, ngadiraken sira balik sing Taiwan. Yang punya GIS Studio Shooting, ien nyandang celana pendek aja, pendek pisan, kamus cingkrang sing gawe hati merangsang. Tak gambar pada ngejipres, disangka wartiem stres, ngomong sedalan-dalan karo bahasa Taiwan. Wartiem war kedokan, cukur pengsek kedodokan, iwak kodong pindang teri, rada sombong sing luar negeri. Asik dalan kanggo wong ganteng didalani. Ayezia terus Ayezia wong pesing eman. Ayezia terima kasih. Ayezia terima kasih kanggo yang sudah gabung kanggo Ayezia. Asik. Wartiem sombong pisan, ngadiraken sira balik sing Taiwan. Oke, kanggo Mama Ayezia yen dandan celana pendek, kaos cingkrang sing gawe ati merangsang. Tangga batur pada ngejibres, disangka wartiem stres, ngomong sedalan-dalan kanggo bahasa Taiwan. Wartiem war kedokan, cukur pengsek kedodokan, iwak kodong pindang teri, rada sombong sing luar negeri. Terima kasih kanggo